Мына Сапар Исаков менен Кубан Кулматов камалганында 1 жыл 2 күн болду, 3 күн болду. Ага келип ошо 5-июнда айткан, экөөтөн келип мага түштө келип айтты. Алмаз байке, бизди бүгүн камаган жатат деп. Мен айттым, күнөөңөр барбы? О күнөөбүз. Мен да айттым, күнөөңөр жок да, кантип эле камасын дедим. Менден да кет. Мен мынчалык булар айган экенин билбептермин. Жанымда 24 жыл жүргөн адамдын ушундай ишинин баары упулас экенин билбептермин. Менин күнөөм. Бирок мен катачылыктарымды өзүм даймаңдойм. Şu günahsız balдар türmede oturgança men canımdı verem açık. Mına Safar Isakov'tu test boyunca kamap, Kulmatov'tu mektep boyunca kamap. Biroq emnege bir günde kamap otat. Ankeni günahsız bir. Rayın milyondu işten alıp tamoşnenim o Jeenbekovskiy, Matraevskiy uğurlarda gazlap başlagan. Oşon üçün bir günde kamap otat. Kalgandar korksun dep. Bilesiңер, Kulmatov işlet başlaganda Oş tamoşnyasına barıp proverka barganda bir günde 10 есе көбөйгөн зугурлар. Bir günde жылдын ayağına дополнительно bir 200-800 milyon dollar elдин казынасына түшөт деп Kulmatov айткан, Сапар Исаков экөөбүз. Анан кийин мына эмнеге Сооронбай мынчалык Райымдан коркуп атат. Анткени Райым анын көп кылыгын билет да. Булар же Райымды да икрам окшотуп камаш керек. Же өлтүрүш керек. Анткени икрам эмне камат? O çorny kassa 24 milyon dollar. Bu yerdeki штабка келген. İkram alkol gelgen de. Anan sürüp kovaş dep jölye kamapsal. Anın dele kamalgany 1 жылга jakındap kaldı. Bir de sredstvo eksperiment jüelek. Jölye oturat da mına. Bu kolkostun başkarması koydu öyle tamdap. Bunu soygular sevmişken degendey. Ama onu kamagılacak kamata verse. Biz koy verek kaptığı. Damir Musakeyev korrupsiyonер. Hükümetlerden partiyada yaşayın. Matrayemovlar, Jeenbekovlar, Keldibekovlar taptaza geldi appap bakıdı. Gelir jurnalistler zakaz atkarıp Rayım'dı koldoçu, Rayım menen çay içi dep daha bir yol atta. Men Rayım milyondu. Bolgonu bir yolu 2010 yılı Kursan Hasanov'tan iyinde görüyor. Mümkün oşol yerde anında apası durup çayılgandı. Men kaydan bileyim. Anan keyin kantı bile Atambayev bul joğuluktun bарын bilgen joktu. Men GKNB'ga işençimin. Cumasına berjak 3 yolu malumat berçi. Bir de malumatta Oş tamoşnyası boyunca, Erkeştan boyunca Rayım milyon çok. Bir söz çok. Emnege. Mına 2013'ten 16'ga çeyin Oş Kopranika'ga etmeni Asılbek Kocabekov başkargan. Andan keyin İdris Kadirkulov başkargan. Anan keyin Sooronbay prezident bolgondan keyin İdris'ti GKNB'nin төрagасы Asılbek'ti zam kılıp koyup atpayıplar. Razısılığın bildirip. Rayın ekөөsүнүн bılıklarını saktap berdiңер деп. Bu Улуттук Соғук Коопсуздук комитети азыр улуттук коркунуч болуп баратат. Саясий куугун токтоо менен иштегендерди ошол жактан алып чыкпасак, бул эле булар могу Сооронбай элди бөлүп жарып атса, азыр ушу Улуттук Коопсуздук комитети жардам берип атат. Бөлүп жарганга, чындыкты айткандардын оозун жапканга жардам берип атат. Чакырып алып коркутуп. Ayakı jaman bitet. Men dagы bir жолу кайталаймын. Эгерде биз Кыргызстанды колхоз деп ойлосоңор, бизди кой деп ойлосоңор, Бакиев деле ошентип ойлогон. Максим айтпады беле. Кыргызстане 5 миллионов баранов деп. Булар ойлоп атат, уже 6 миллионов баранов деп. Силер Бакиевтерден жаман битесиңер. Анан эмнеге жан талашып мени эптеп ушу же өлтүрө албай, же кама албай атат. Атамбаев сүрөп алса, калгандардын баары койго окшоп туруп берет деп ойлоп атат да жаман ойлор. Ошондуктан мына ушактарды таратып атат кайрадан. Дачасындагы самолетту Атамбаевдин бирдемеси болгону. Бүт кал. Азыр мына Батукаевден эптеп бир Атамбаев Батукаевден акча алып чыгарды деп сөз чыгарыш үчүн баарын камап атат. Арбетте бир шылуундар Анан справкаларын оңдоп, диагнозун оңдоп, Батакаевди чыгарып жиберишкен. Бирок мен да ишенген Батакаев эле 3 айдын ичинде өлүп калат экен деп. Бирок мен Атамбаев
Президент ал кезде şu Батукаевтен мен сени чыгарам, акча бер деп айтат белем. Аны сооронбай айтат. Meni kayırıp atkan nerse şu Atambayev'ka bir показания alabız dep günösü yok baldardı kamap atat. Canıma adamdık sapatın saktap tüzdürse kamap atat bana. Oy, Damir Musakev korrupsiyoner mi? Cembekovlar, Matrayimovlar, Kendibekovlar korrupsiyoner. Ana misalı hep Atambayev şu Batukayev'den akça aldı dep показания alam dep 3 yaşar balası var. Ayda Selanoğlu'nu kamavadı. Bu tur emes. Bu azırkı özün bilemdik, zökürlük toktavası biz bundan arı. Sooronbay gitti bile çıkağım saçıra. Büt Çaykale'ye gelmiş oldun. Buna Kırgızistan'dan çıkarılgan akşam çıkarılıptır. O akşam menen kuşu çoğuldup çıkağım saçıra. Al el aldına çıkıp meni geçirip kovalan, Daça Su'dagı kılmışım üçün, Kumtor'dagı kılmışım üçün, Joldordagı muzeydagi tesistegi kılmışlar üçün 7 yıl mamlaket talkalaganym üçün geçirip kovala dep aytsa gerek dep oyladım bile. Teskerintечи bul Jeenbekov kolhoz, dagı başka dep jeki adamdын абирине asılıp süylödü. Korrupsiya menen özü da 7 yıl içinde küreşken emes. Büt Kırgız'ın patriottorun mamlaketten kovup, Keldibekov, Taşiyev, Mırzakmatov, Tekebаев siyahtın bardık kamap kovup, korrupsiyonerlerdi güldösüp жүргөн özü dagı. Matrayimov jönündө 2 yıldan beri kayсы jerde çıksa aytıp atat, bir da sözünde faktı je dalili jok. Uşun üçün de gal özü жооп бериш керек. Özü menen koşa ketken Matrayimov işten 2 yıl oldu iştep atат işlerde. Anda Asылбек Жээнбеков менен Сооронбай Жээнбеков 15 yıl ne alıp жүрүп жанында? Жаман болсо. Демек ошого татыктуу кадр экен ошон үчүн жүрүштү да. Биринчиден Атамбаевдин убагында президент болуп турганда ошо Киримтөбөл Батукаевдин бошотулушу боюнча иш жарым-жартылай болуп аягына чыкпай калган. Аягына чыкпаган себеби Атамбаев ошол иштин башында тургандыктан аягына Атамбаев өзү чыгарбай койгон. Аны Жээнбек көтөрүп чыккан жок биринчи. Депутаттар көтөрүп чыкты парламентте. Анан ошол депутаттардын сунушунун негизинде баш прокурор ишти жандандырды. Мына 2 ай болуп калды, эми баарыбыз сурап атат. Бирок алдын ала эптеп чырылдап атат да. Чычалайт калып камарбайт болуп чычалап атат. Анткени ал камалып каларын уже чукулдап баратат да. Атамбаевди күнөөлөш үчүн аларды камап аткан жок, же наказа жазалыш үчүн Атамбаевге жетиш үчүн. Ошону ким кетирген, ошо чындыгына жетиш үчүн азыр башкы прокуратура аракетти көрүп атат. Атамбаев болсо Атамбаев жоопко тартылсын. Башкасы болсо башка жок. Бул жерде Атамбаевди жоопко тартыш үчүн азыркы бийлик бир ишти жандандырып аткан жок да. 100% ишенем мен.